Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba syiralun memenuh. Jadi pu si Imran pase nalun dengo nalung kalon video ji. Kadi mengadu dego. Pui mengadu ti Imran dan pu kena pecat lampar tai PA sang. Urung bangai. Pene napai pakai li awak PA carong-carong. Yang kui carong temulit, dumpu carong awak PA. Man lagi si Imran pase hoi kena pakai iji hidro panitia bangai. Haba mentong ote di pegah haba yang na carong ni ba pita. Mam pane napa dipakai siram dua. Napa dipakai? Napa dipakai urung bangai ngut. Menyo urung bangai kemungkinan tapi carong tapi menyo urung ngut lagi si Imran pase. Payah diwo ke bangai le. Urung ngut tapuruno bangai dile. Lih bangai nyan baru ke carong. Kena dua boh payah lingke. Yang payah lingke bangai dile. Urung ngut nyan payah dilingke bangai le menyo urung bangai tapuruno carong. Ya maka lun pegah si Imran napa dipakai. Ilon syukur saat menyoji kena pecat ke di. Dan lun topi yang pecat ji. Yang urung tokong ketanyo yang pecat ji ya. Urung tidak menyenangkan dalam partai PA siram dua. Nyolun pegah ba urung drone. Nya urung nyan kerap gedengo su ketanyo. Ya memang pengkhianat ci. Tapi kerap sadar ke urung nyan. Ya, maka si Imran kena singkirkan menancit hanali kena gabung urung nyan sajan mualim. Ya, hanali kena gabung. Kalinyo partai PA singkirkan. Awaknya kalinyo akan pecah belah. Ya, akan pecah belah baik nah halangan tepu. Ilun tak tenang hati menyo si Imran dipecat. Kena lun so yang pecat si Imran nyan pakon. Ya, lun depu cuma dia cerita tentang kehidupan ji. Bak video berusaha so tanyong kehidupan ti agam bangai nyan. Pega konten bangai klo bangai ya lilin dilah hai tinan. Ya klep anu mata hai tinan. Alah hai gam ya pega bibi menan. Nama oban pi bangai tiga munafik gila. But ate uro gaduh tebar fitnah hati habusi. Nyan kadih ka kenyataan kan binatang. Hai meran pase. Nyan kadih kenyataan ternyata ka hai binatang. Ia hadas gayo rupa jika. Menjampu hadas gayo kah. Ya, patut wajar. Yo busi tengok icang bawang kamera mata busi ya. Pada pu busi ya. Tapi anak bubu busi. Ada merah mata ya. Pada pu ngolincang bawang kena ya pegel. Ya biasalah masakan dah kan. Jadi nyo yang boleh tersempuh sedam dua. Ilun tak tenang hati jika si Imran pase dipecat. Ya kerana lun tu so yang pecat ji pakon sebab. Ya kalau tu pu mendung. Kena ino do tu baik nah lengan tepunya awak PA nya. Tapi carong tidodo sedera ketanyo yang dalam partai PA nya. Dan karena sebahagian urun dalam partai PA yang tidak menyenangkan tapi apa boleh buat. Ya, ramai hat urung dalam partai PA yang tidak menyukai adanya partai damai MOU-nya ramai. Ya, BNK le urung drone hana ramai siram tu ramai hat lun pegah abang ngon urung anggota PA. Bapi Simran pasai yang dipegah ji kalau dipegah abang ngon sirauh nyan awak kampung lun ni ji. Bahkan saboh sikula dengan lun. Yang tirauh. Yang ketua DPR di Laweng di tidih. Ya. Yang saboh sikula ngelun. Cuma ji dia pegah apa bangai, pegah lun kucu apa mamplam. Kucu ding na kedepu dro ke Imran Pathe. Yang betul ji gap cu apa boh mamplam lun Imran Pathe. Yang lun pegah bakah. Gop yang cu boh mamplam lun, gop yang kebah tapih di ubak ulun. Pakau lun pegah menan.
Lampuh ulung bineh jalan di videh. Olehnya rumah sekolah, SMP, SMA, anak mit rumah sekolah, kadang-kadang di bawah. Maka tanggap sedekah kon dicu. Yang naik Imran pasai. Nak lung pegah baju. Kapegah lun kucu apa mamplam ilawung bak lun ni deh nak bak mamplam hai bangai. Ilung na bak mamplam. Ipot lian anak mit gula tanggap sedekah. Bahkan menye bau pih menansit. Dikebah tapeh ubak. Tanggap sedekah. Hana tanggap dicu. Maikah Imran pasai kakak pegah mama ke pegah ke kucu apa mamplam kanyu hana ke depu le ceramah. Manusia munafik kah Imran pasai ku pelih kai. Pihana pupu ci aram jedah dulu tu cerong gikah. Kena urang ni lagi kah payah tapi cerong. Aram jedah pelih gila. Awak partai pia. Bukan je punya menan bah. Terima kasih. Ya semoga si Imran pasai beri nonton video lu nyo. Karam jedahnya lung begat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.